Bog svima, ovoga puta totalno nešto drukčije, jedna druga klasa koja žive vage teži 365 kg, BMW R18 i to u izvedbi Classic. BMW je odlučio malo zagrabiti isto kolača od Harley Davidsona i izbaciti custom jedan model. 2021. godine predstavio prvi R18, a nakon toga je povećao ponudu sa još 3 modela, od kojeg je jedan je ovaj Classic na kojem ja sad tu sada sjedim. Ima još jedan onaj Beggar koji ima napred masku, ono sad tak nečim sve skupa, i još ima jedan onaj nešto Continental koji ima odostraga i topkes, ne. Ovaj model, ovaj Classic, on za razliku od onog početnog modela ima ovaj vjetrobran, ima ove maglenke sa strane, ima ove tu kožne torbe tu odostraga i teži više od klasičnog, od onog prvog ono First Edition modela sa nekih 365 kg. To je znači ono motocikl onak koji zahtijeva malo više snage kod upravljanja na mjestu i tak, ne. Ok, neću sam na kratko tehničke te podatke nekakve tu ispričati. Njegov međuosovinski razmak je 1731 mm. Visina sjedala je 710 mm, što je dosta zgodno, pogotovo onaj topkes, vrlo lagano samo se baci noga na sjedalo, sjedne se fino. Gume su 16 cola, napet je 139/10 16, dok je snaga 180/65 16. Napred su dva diska od 300 mm sa četveroklitnim klještima, straga je jedan disk 300 mm sa dvoklitnim klještima. Prednja vilica promjena 49 mm, hoda 120 mm, a odostraga je monoamortizer, hoda 90 mm. Snaga motocikla je 91 konj koji je razvijen na 4750, a okretni moment je 158 Nm na 3000 okretaja. Dobro, ok. U pravilu to su ti nekakvi tehnički podaci, samo da znate o čemu se radi otprilike. Evo sad nalazim se sa grupom Harlijaša i pokušavam se uklopiti sa tim motociklom da vidimo kako sve to skupa izgleda. Ne? Ok, ništa, idem dalje na vožnju. Sad već nekoliko dana ga vozim i tako. Dobro ljudi, ajde. Dobro prišli v Ilirsko Bistrico. Kam pa dalje grem, že ne vem. Evo ga, vozim BMW R18 Classic. Hvala lijepa, draga navigacijo. I nakon 5 dana provedenog u sedlu, ok mi je, mislim, ne. Dobro, mislim, vi kad sjedate na jedan takav motor od 350 plus kila, onda morate se adaptirati samo motociklu u načinu vožnje, ne? Znači, taj 91 konj na 4750, onako, i okretni moment 158 Nm na 3000 okreta, ovak, fino čupa, ne? Tako da ne mora ga se previše tiskati ne. To je velika težina i ali hoće on potegnut lepo da se pretisat s njime isto, nije neki bed. Taj BMW-ov zračni bokser sada najveće kubikaže od 1802 kubika, lepi je, divno izgleda. Ti cilindri ovako ogromni su, strše van sa strane, štetak je nema gore, još nekada možete nogu metnuti, ali recimo može čak poslužiti dok je hladan cilindar, pa odložite kacigu na njega, taman stane. Da, mjenjač malo zna ga fulat.
Da, sad evo već kad smo kod toga, ta papučica mjenjača, ona je klackalica, ne? Ali ovoga, toliko je mjenjača, papučica mjenjača niska, ovaj prednji dio, da onak morate dobro ono napipati. Ja imam nekakve malo deblje čizme i ono praktički ne mogu podvući pod ovoga mjenjača ono nogu, nego onak nekak sa tim bočnom ga prošaltam. A opet ovoga, sama ovoga, ta klackalica ona na peti je nekak visoko postavljena pa neiskoristiva je. Sad ja ne znam da li je neko bil pametan pa je mijenjalo ovoga, taj kut pa ovoga je zeznul kompletnu koncepciju. Tako da možda je njemu to tako odgovaralo, ali nama ostalima baš nikak ne odgovara. Ok, što se tiče papučice nožne kočnice, ona je ok, znači tu je uvijek se napipa negdje napred i ono, isto onak nogu između cilindra treba zgurati i stisnuti u nekak. Ti cilindra ogromni onak lepo izgledaju, ali malo smetaju u položaju sjedenja, jer jednostavno nemate tu s nogama puno kaj radit, kak ste ih stavili, tak moraju biti cijelo vrijeme. On agregat radi fino, ono od niskih okreta do malo viših, ne. Ono, i u nižim okretajima naravno malo slabiji će biti odaziv, ali hoće potegnut će, ne. Ona koncepcija agregata je ko nekadišnji stari BMW, znači maknuli su one nekakve rotirajuće osovine i težine, tako da još uvijek postoji njihanje ovoga cijelog motocikla kada se da gas, tako da ako mislite koristiti među gas kod ubacivanja u nižu brzinu zaboravite, zato jer zatrese cijeli motocikl i jednostavno izbacite to iz upotrebe na njemu, samo kuplung i niža. On ima nekakva 3 moda vožnje. Ono, normalno ima za kišni taj mod, što mu dobro dođe, jer ima taj jaki okretni moment, ne, pa onda kod tako malo napeti agregat, tak date malo više gasa, ono, po stražnji kraj otišao. Da je u svemu tome rok najbolja kombinacija bez rola. Ono, to sjedalo onak, malo je tvrđe, ali može se sjediti u njemu onak cijeli dan. Ne. Ako je baš neka frka, pomakne se malo. Evo, tako izgleda preticanje. Treća je super. Treća je fina, rastezljiva. Ulazak u zavoj, prednja stražnja kočnica, može se držati, nagnut. Možda strugalica tu i tam strugne. Ako ga prenaglo spustite u nagib, može se dogoditi da vam izbaci iz brzine ako baš pretjerate. A dobro, treba samo se adaptirati, recimo, kad se sjednete na taj motor načinom vožnje. Iako čak može ga se i dosta šarp voziti, ali treba uvijek imati na umu da je to 365 kg. Da kad treba stati, da treba žestoko stisnut prednju i stražnju kočnicu, hoće on stati, ali je kilaža to masa, gravitacija radi svoje, fizika je fizika. Dobro, opremljen je dobim kočnim sustavom. Ovo je čak fora klasik izvedba sa tim nekim vjetrobranom koji ono dosta pomaže ovako, ali meni više mi je negdje onak, mislim da je pogodniji za niže ljude. Meni je taman negdje na granici, ono, zna se dogodi da mi onak tak zatitra glavu. Ono, svaki detalj na ovom motoru je ono prekrasno ono izveden, ne. Ono, super kombinacija, lijepo su to dizajnirali, onak crna i krom, onak.
ni previše crne, ni previše kroma, taman koliko treba, fino odmjerena doza. Za sve ljubitelje custom motocikla i proizvoda bavarske kuće. Evo, daću i žmigavac da se malo ubacimo. Evo, on fino potegne. Ulazak u zavoj, prednja stražnja kočnica, nikad ne znaš kakav je zavoj. Ali dobro, recimo, nije ono da baš moraš samo ko po šinama ići, ako malo fulaš, možeš korigirati putanju. Nemam osjećaj kardana, ne, onak baš razmišljam ovoga, svaki put zaboravim uopće da ovaj motocikl koristi kardan kao završni prenos. Da, ne znam ono da kod starih BMW motocikl onak možda se znalo osjetiti razlika od lančanog prijenosa, onak u zavoju malo da bi možda vukao na jednu stranu, ali ma kakvi. Znači agregat osim tih od tog ljuljanja, bokser agregata, ima i dosta vibracija, ne? To vozači takvih motocikala vole i zanemaruju, ne? Znači što je normalno, ako su se nekakve te stvari maknuli iz samog koncepta agregata, normalno da će vibracije biti prisutne. One se najviše osjete na nogama, guzici dole na rukama čak ne toliko, retrovizori su pregledni dosta, lijepo se vidi kroz njih u svakom trenutku. Moram se ispraviti, znači jer sam iskoristio krivi podatak za prednji kotač. Prednji kotač je 19 cola, ne 16 cola. A još bi bilo čudno kak je onda 90 jebenti, ne? Znači 130, 90, 19 cola. Motor je opremljen i tempomatom, ima ti instrumenti su onaki jednostavni, customovski, onako krugli, s cajgerom za brzinu i dole mali display koji je zgodan gdje možete sve živo vidjeti. Ima te varijante promjene menija dole, znači broj okretaja, sad ukupna kilometraža kolona koči, trip, ne smijem ga resetirati, jer moram znati koliko sam prošao s njime. Potrošnja je izuzetno dobra, čak ne iznenadila, onak ukupna potrošnja negdje prosječna je onak 4,8 litara podatak. Evo sad na 5 sam uspjel dignut. Dobro, ja ga volim tiskati jer mi se sviđa kako uče. Trenutačna potrošnja i sad da znam koliko ima vremena, kad je vrijeme ručka. Dobro, motor je onak čak uz tu težinu, ali treba ipak pripaziti kod kretanja i kod stajanja, onak ne previše po prednjem kraju prčka po tom volanu. Ali dobro, ok, neću puno mi je bolje od ovih nekih begera koji sam vozil prije. I kaj je najinteresantnija stvar, Euro 18 standardno u seriji ima amortizer upravljača.
kočnica, uhoj, prednja stražnja i motocikl staje bez problema. A čak su me oduševile te kočnice. Ono, moram priznat da su bolje nego kod Harlija ili kod Indijana. Da sam bil fulal neki pravac i naglo zakočil, bome je stal skoro, ukopal se ono u mjestu. Evo kako on zatrese. Moraš držat volan. Riče se, riče. Kako proklizi. Malo kuplunga, malo gasa i kontrola trakcije zablesira. A lepo se čuje ta uspuh onak. Malo bi ga trebalo ipak otvoriti još da se još ljepše čuje. Fino trgne. A da, i to je taj direktan ovoga prenos, taj kardan. Cijena BMW R18 u ovoj izvedbi Classic, znači sa tom svom standardnom opremom koja dođe, Hrvatskoj iznosi negdje 220.000 kuna, u protuvrijednosti je to otprilike 30.000 eura. Cijena tog motocikla još uvijek je niža nego iz konkurentne američke tvrtke. Taj sličan proizvod, a ne znam koji bi mi bio sličan, Road King nešto, koji je sigurno iskupi još. Fora je R18 fora. Ja mislim da bi moja žena poludila na ovom maličkom sjedalu suvozača tvrdom. Moramo bi odmah nadograditi to sjedalo i uzeti top case tam ili barem CC bar da se može gospođa nasloniti. I onda bi brat bratu ovoga pola tone težili sve skupa. Sada idemo u četvrtoj kako to izvelo. A ide i u četvrtoj, ali lepše me izbaci u trećoj. Berlin Bild. Ich bin ein Berliner. Fora, bom, 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 bom. Dobro, izlazimo iz Postojne, da vidimo kako je ova cestica. Sada je pusta, što mi se sviđa. Kak vibrira, joj. Koliko je to okretaja. 2700, na. Ali i na rukama se osjeti. A dobro, sad je malo bolje iznad 3 soma. Evo, njega. Kompa, nisi sam na cesti. BFR. Dobro, provjeri kak ideš uz ovaj. Majke ti, ovaj koči više od mene. Moram ga se paziti. A dobro, čovjek je početnik. Kaj da ga na kočenju uzmem.
volim baš kad mi neko uskraćuje užitak vožnje na motoru, bio u kamperu, autu ili na motoru. A, lijepa dionica, sviđa mi se. Mogao bi cijelu priču sad ponovno ispričat. Tu serpentina. Više serpentina za redom. Masnih, tu je dobra fora. Ipak stražnju kočnicu držat. Ne previše frkat taj volan. Probat bez toga proći. Da se ne bi naglo zatvoril. Bez kupunga. Tam! Klap, klap. Ne radi kolosek, znači ovoga welcome to the pleasure dome za nas motoriste. Oznaka za uživanje na motoru. A ne znam je li serpentina ili kaj, samo zave malo štri koji se zatvara. Sad s međugasom bilo, kad ga malo ga stepe. Fino on ide, ko vlak po tračnicama. Ako se naglavno spusti, onda može zastrugati podnica. Lagano se prebacuje s lijeve na desno. Nije mu strana riječ, lagano prebacivanje. A dobro, ipak nisko su smještene te težina. Pa je dobra upravljivost. I to je kod boksera kad tak idu cilindri, ovi ogromni. Da, pa znam, planine su tu, da, jesu, planine su tu. No dobro, sad mi već lagano malo želudac pozdravlja, pita kak si, ču, jel bi mi možda stali i nekog vraga zmazali. Mene malo bila cesta ponesla, lepi dio moram priznati. Da, eto, odradio sam još jedan video blog ovak usput. Meni je interesantan motor, a vi sami odlučite ne? Hvala lijepa, ne zaboravite se pretplatiti, komentirajte i uživajte vozeći motocikle, pozdravljajte motore, skutere ne, policajce ne, kvadove ne, bok ljudi.